At life. Ikaw na siwas kayo Masimedin fact kulla malap na singkat ke mau lash kat kabe na singe telegas lash nage wiging ka nage alu ni ko lash ikaw in Tuesday kantam dak ka wit kosh nagadalag tem dak pange onagos aklen nga Shirley Tara ngashfinan Ontario, California. Southern California, Ashtis LA na San Diego, mga uya yang digging Trisco, and Washington. Now I have a little Minister Frank, Finan Des Moines, Okay, Banage, Des Moines, Washington. Nakulog bain ko was we got because semi we got Kulog Ashlosan on a bella go, the Calvin in Siap coming like a sherry proclamation. Now, the Chukik the sound in Mexico, Nakatago, they can just Lemon Frank guess out train lasher. Okay. Okay, gal ilçe baygı uske vakloke aşlo usan. Ikaw na assume Mile evin programa mo esas kumfik tangon niya plans na ga weekend no. Di ba ang announcement last na tanga luksa na gumash. Ragi fakla. Lamitig di basta meda we are getting Trisco, finan Des Moines, finan Kent, Washington. Tignisena, Vinan Des Moines, I have a Minister Frank Aluka, I lost ko na Des Moines. The pain ko was ko sa mga week at ningi na kita first damit na yung program la siya nga siya sigiging Trisco Jack na nam na skashakot, i-guess sa tingin la siya kasi pro. Tigin Trisco. Lamala po Shirley, and pain ko, the Minister Frank Tignisena, launching kat ke mo lash kayo, kikat kain mano to kayo ni kipelsing ang sibilbe. Alut-luti di kastan gat kataga ni Proy which feed the basta yetom gat flat lash in suk ke kashalom in akin siwo yadaga ni lash ke kasinge ke gat matang pain kain lotoy lagi kaslom o shine time lausha kulo malap ko lang silom masish di kumrek makin gat ina na Alan clans up silom gat kulo malap ke tumalitu sa kumakulan sish ke kasinge Nanak na swikat kay kasinge o kaya mga madalom na fin maluto to ana yoros kewa ingarangan kat kat nusre ko nas pe awiye masam nata siya talash ka kinyan gaslom ingan vakyekelik ingan kalim yuneng yingo e kalim pe yoros met fakir ko kat nusre ako nak na si kesta pem dan siyan met na kewa mawikat ki pel singe pe kat ito la pela la na upe el masya fakyekelik ana nalaw siya doon pong nasish makatsasya ugin makatsika na kaliminasyon bagi pelsinge katlash katlal fingila mekashikat naknas kestam doon siyas kanina ko lang kimalito siya kung ako nasish ke kasinge kat no siya sumoyne kung wikat akaykat kinwan na tum Jesus Christ kat fakulo amen maglamala kamo pala wala na flako na tasyum ugde fall na kayo na maash ki gastalasha lamala. All right, they can just look gula. Okay. Look at price and ask my fact you making again bella na si Minister Frank and they can say now. Pagkabas niya wayang ngayon ngalal fungi mo finiash nga akademi kat fast na meda. Klamala. All right.
Kaya insieme buying ko mile in Pasadena, California. Albo. Ikaw ba na-assume? Kula ka Ashlomon. O ebe Jardy Linda CJ. Kula ka Ashlo kayo wa. Oye ko, madidit ka na wuwis ba kada sa amin pa ng guwis mitsaso. Taka wigat siya. Madigat fast na meta, ngayon bela na-assume Mr. Frank, i-guess again, may facts sa mga Euro wasan. Lamin Frank? Klamalap tamlan sirle, klamalap tig interest kala kos na kayo wala tigin sa na kipensinge. Klona singkat ke lakkay kat sikalal sulpe aki oyela sin fall na ke may na nak fashion kipensinge. Klona sin lim kat flat lalke vision si may lakia na your tamlan sirle panang katkain wi palakan woke. Agat kain wipe in kain lotay la in ka bain wisam kun nanak ke in mol kun pe gas nagwa magat ace mising yes kat son na rela perfection ke gas ngita shakta kalang lan lem gat na si koma pa ngaku min kain mata ke gas ngaku min lut ke gas lal fin belu pe ta kat ta la kat catches na ye falyang na ke kain belo inga ma na ke wal kunum kilom si kom mising ya may na aksyangen, may na kanauskat la oya na kayo na ke mas na ke ne ke ba na metwies ta na ako la no la mas fall na siska na pa nang mago na kumusing pa ngako met ye later card down ngako met tu ke lalan fu la sa na yok ye may in buying events mawala si kumago min na yun lem god futoto na yun ya may in fella te kay nakfresh sila mga nasikom Kalabangin kas futotolak, kulaman lab fin kumashin kalatari, stepless, wikat, ke sham ke oye nanak nagawa may takamain tapak lalal fung lasha, akayakat sisin siya. Kulaman lab pipela. Okay, Mr. Frank kulo ke esha mini guest sa tingan. Daging na origin bella na sum daging ni Sena, nage may fact nage kunakan ke week na yo. Daging Sena. ngayon mo, nasiwas na kayo wapulang zikat ke katsil bewas na kanya ngayon kayo narapaka kalupit lash ke gas God. Kunogan lash ke Facebook page lash on Monday tao ya ke kona Hawaii Ismail Benedalo ka Tuesday Rina ay lash pinanonood Rina Libay Lemon Skipper from Goshai, tsaka Wednesday. Set daw ya sabayag may Lusa and Goshai. Kodingan kita gaslan got tako kikainin boss. Layla gaslan kay fashion kaya naging alal. Kula na sus na kay wamit mawikat ke live telecast na show ya ko. Layla na gaslan inorik manay got na kayo. Laman lang nga Otos the friend yang ating interest na kaya quiz Henry sildigin na. Kunamalap. Okay, daging sa gulo. Gulo, we gumyang bell lemon Frank sa amin ni guest sa singan. Na bayin ko Marcy Katen Geslin. Gulo ke kumdaka we gatyangan ke ko sa Ars loop siya ko we imbi por ngo ke telecasting. If you ask siya si malo no sa kalimye. Akalimye kadineta kden chike. If you ko flat walk la kede so us proigun nanakun chuk. Kden ko na ek. Na week sing dali film sing gulon talman din sa kain force pena na ba agitawi factual lemon frang na gimagatash ke bel ngayon sino nila gden takoskosh gden gden show na ke masama katlimataje liye pen katta na ke gden mo pa para fin shukle live ngash ko fin banin live ng ilash Nagdegam ta chang nage mama mata siya ko in ipenyak ka nage makatliye kat kan palak na par yung chupe inash lalvong ilashin kat min paye kat kan diye ka at sakto lalvong ilasha pa ige samdan in siya kan kan pala wala na si my or na si mate pagkita siya am gun back ke wiki ngayon
Na iweng be faklan bro dig interest ko weng announcement ko yun la Mr. Frank dig ni sen na ngan jibe aglin be kusya ma wiko ke pel de sham mo li or makin agate makadil gesa na shesh kubin plugin insewo ke na akkalimi gidenito ko akkalimi ko Proy Bekesh, may nagkumaglan sa pagkata. Pangay target lal seton. Ineta ko si first ko. Ineta ko, or ano pa na siskrin mo fulit magatash kaya nga pa nang katsiyak suwas matlalal mong yan. Kung Proy Bekesh. Na, magibagilin may siluwa pa ma sa pa ma we proy we cash on a kay plan money ma ngante ko likek sa Caitlin mugul tamal finan El Paso, Texas. Ilo suprema La Pasin san cash magadash ke wala lang tamal solid ke malum na ke well el La Pasi bakat dasang min magadash ke ashmolo even ashroom gusto ba yung cash wala pos pa magat kyak fashe nagiplancha gas lasho the shock gatin na slack lang even muli mga sun na ash kat live ng ile moni ak matayng lasho katle liye na ila ta fa fashe fall na walang be Rina walang tila Rina in fact le ilos pangit nagiplan siya dapat singa ulke may sangla ilos sapo na ke gassing ko may in fact kinde pang ense mag mata is mo is casual na gemoling on na or sang luman in sumbe na ke church kumash ke na ke bela ni tao ke church sangin casual na ko in mana insan main cashing be mama church lash mo le ka church lash mo ke banda en magastan god in ang fake de kwe ale yok plan lash na kin sa mosla ko in 4 na yen ko in cash at fala mit live mo na kayo ta shok ta kumli en mer gen gain bela molin mga pa impacts mo yun fashion mukuya ta shok ta di ba nga masi sipe yok lash pa in fact castlon god nakadayin nga version niya ako na remake ko sila pa sipe kat fin siya ko ba katan makin katin sang faculty castle na kayo sige mo ko patingin siya na itaka cash ko tayo ko siya hilo Kusha erol lemon skipper hilo erol kona erol Ismail nalbasta penita Kona, Honolulu, erol minakan walang Rina Lify. Na na kayo igesa na siya kung kalensa po kinash ke shop kasi fan na fashion na med. Na bago may fact do sing ang isang weng mamash ningi na nagdesyo na gyud dito lasho. They can just go Lemon Frank digin siya na ash mo fact med digdesyo na gyud dito lasho. Una en lea, damos el reclama basta med. Frank, vart med det? Thumbs up. Vart med. Digin siya na? Kaya, thumbs up. Vart med. Si Velas na ke weeking ko nage Monday ano nagos liye ke akate simato ya tari ash to ko yorol Ismail nadal basta peneta alo ka il ash ke Facebook lashan si Velas that mo tapan cash singkat tapan cash singkat na may read singa ash ke Sam suk tolngol Sam suk tolngol onagat kalim ke ole Sam suk longol na phone na katoselos tambang mo orphan Sam kalma ba orphan ba with mawenging parents we when babakia na si pensa mo ko Sam nga mo Sam orphan minta kalim na siya sa mostang ito shock to idak yang aşke pebble nada siya kishipin may mas mostang nila credible masimit the shock to Sam suk tolngol kumili gigum reading kumikalam kila masum na sil David. Tako siya David.
na Samsung ko nga Samsung lang ng na phone na kainin dahil categorize na kainin Sam Sam lang sa mga na passion asor dahil mo lament Sam na Sam angal Sam inakfalet na Sam singalit ko siya ma on pa nga no na dahil kung ni no kung ni buginon na kung ano pa kasi Sam singalit ko siya na singaul sin Sam nga mo royal Sam singaul akalim ye falet ko nagiplan to ko siya mao na Sam ye si Sam ginladment mo gaya mata ko sil David o Solomon. Na Sam Algush, Sam Algush ng ilash kiplan sanggulo. Na Samon ko ke nagkunsang lalalvong ilom na ke timbang longkolang lan ka sa mga kudin April na sinka. Na Sam Shufuk tolngo ul ilta ko ke nganlian nos na di ko ilta ko ke Samin on sa kupangan. Anong pasyon on sa kupa Sam subuk dolngol. Na Sam subuk dolngol kat fin siya kiten O'Reilly kiten galim ke. Kumilain ta na Sam subuk dolngol fos na ke fos luwan. Sham gun anong kasan broy na ke longkoleng dalon kat si pangan. Na fostolo na ke fosako saan il sham kun lalal nalakmanas koyen nalakmanas lonkatan na limegos na kesaflaan finshok ke finshok las nasin lemkat na nga usip pebol nata siya nga kumintagay ni Riti Sam Shofo tolngol sukyangan useng ako mentegani reading na ano yung academia Sam say let's go there boom okay kal Sam sukungan fos lagi fos luan ano nga fact kasasing ano na in pro in suklong galang lenon god na kung vinriti Samsung il fosse il fakang liki en lol in modin kail clock nga pang na sumlem kat long tong lock lem kat puro mo pa siya may siya clock na kuminga siya kumdi kasa sige fosse lagi fosluan kasam gun ona nga fak ngala onain suk long galang long lon kat na fostolo na ke fos ako saan yokien lalvungin na ke namak manas fostolo na ke fos ako saan nga kuminto ke ready pe fostolo il vago inge kumvin reklamo ako luklash in masamos lalom sa ekoin gang kon la non kon na sel Nakisam na non kasi kan nag unista ko desi sam kun kuno sa unista sa sumna sel lemnisha keeper is be laken na non kasi nga na fosa ko son kum na nakmanas na sis oi nge fall ta kadin arlanak flat ko na sige loin na ke kasa sige na ke na nakmanas singan unsa ko ba ngagum ko sa ko na ke Samsung kuten yak ko unkekun insan akfusha she mama ko tash ke musinge na suvast na mit na ke fos lime ko fani na ten an finshok sham ipsigan sham kin finshok lash na sin lem god na siya flogon ma Samsung ang siya ready fos lime ko fos ali ko san il read oinge Ngatapan kaya sin lem kat kinsiyak na phone. Na sige, aking non ko cask sin nage pebol. Katapan kate onain layalot lem ta tapan na katsan kinsiyak na phone na. Elalfong ilok onin gaslal. Kung titapan makaya na rolong silum, kung tapan oyepe
fått mig också kan det verkligen lalfung i lash on in gaslal tapan fliel lalfung i loman in gaslal och något liges sons up ta sig på sile gimatay wakia qadil na ash il gas ashurin kat gas elekle tako badain oena metsi badain mano in mashlos Pangan gas lang kat pia misingi o naging akong galim gas ke payapalo. Na first one nagis foson ko siya nga sano lem kat yok wiki na mitsan sa kena in lenelik. Au yok wiki na mitsen sa mitsan na ke in tari lenelik. Kumliege mening kan batter sikat ndaro med det som med galok tegen go friend med kanskje ko som ne kors ko som flien neka gova neka lately kachuka ba kat mata weekend batter sing ama tegen mas som duro ke yen lala kat dawin dan som batter usnek nadas Batter nige lenelik. Na kide vaccine pa sa ano sila matesing kina singan el yokliki mate mamatatapanin dahil lenelikan. Na iflot nage carbon maritsing and ikos nagyari ko sa nilang Israel kuwasin ng lalfong ilem kat. Mayin long silal kaul pero na kayo ilanganin mo lang ila fa mo lang Israel mitlal liki matulik lalos na kayo na kung biglaan nag-forcing ito ay masyarang kin end times nag-isafla yan fellow if Israel ba na kung lang Israel nag-figurative speaking nag-ikon leme kalman Israel kalme ba na si mitlal kung iba mising na nag-iiplan literal pa kung mo Israel nasam gud na Israel if kasam gud na Israel mo ilalanglos when gayan en Israel ngayon ilos check na matatapan takolan Messiah sing Messiah si mang assume like ulayang sa siya ilos check na matlalal fung ige ulayang nato ilos na tapan Messiah lang tako fanang ako lalfung lalako mo katlalfung ide lemchis Christ da katari Yung Messiah sing at katari para katkan matake katkan mata really ulayang sa siya fanang Judaism kaya mo di Israel ilos ti lalfung ige ilos matanak ulayang nato ilos ti wiri di ulayang sa siya na para may reach siya si Bakilin nila ilalangal na kung lang kung luti end times kung learn na Israel pamatuan fel si may cool fel at kung church udak yak rapture rapture bulan pel si Israel by for lan ilo siya connect na by katpat the limit flok limit ako so hectare Many for los kalam gele rapture sa ganyan sikyak. Na bangan peso tila din Israel for la suk lem kat para pebelak kalam gele inland sa pulan peso fefela isaflangan lem just kaya sila falok usmet lal na iletuloko na temple life in Jerusalem kul felo ki yetao sinse. Nakadasam green pe cool chicken ke yetao sinsengan ke kunakon sige unistean na bangan kanon sam singa tolu makunak kuma pa kiden able na sinkat sukat pele na ke wala katela naknas na ses kiden pro sum na urine kat lalal fung ikun le katela na ses ke makuduklas o na si makuduklas lanap na seşke. Keden lanap na seşke. En ay aş film çakse. Le kat elwo, kat el yoklong sila. Kat el lango, na ki ulasing. El lango maitla. El sa masyak ke manas. Ngay doing singan pangan mante. Kula na sumismel ke kumusakak. Nangingin ako yung pela
nasin met biyaginge metigi lemen freng da gaslaan ngai oyegin nasil degin tresko na transition nasil degin ni sena natin tugun degin ni sena na kada somna rol lemen freng le nak fashion tuste na self lock ke wiste degin tresko Klomalam sim damal sirleke akatayana kalam sima ko makfashilangan me Somta akataya ka luti ke ka singe masum na sin staff tan kasin kola man we mat we plan gas la in fact klomala bisin de kom lekshin na pakana akataya en sima ta kana sikke ngai mga iske ba nagetapan singe mo yan sim nas laga ba ngam da in tapan ge pray laga if in pat le na ngai bangon na mo ka del dena me long pray laga ta nage siak ke ka si ke Samsung lal David ngita kana si ngan kain lekshin na etay na smoteng Europe may incha ale fung yang nake mga pangon mo siwas ka pa 60 na men nanaklakala na fok la che fal nake nanaklan ka ta kalimia ke ay salam ngalime ko smo che pan naklasha panang lela malutut si makumakata yang indudiangan kain ala na fong mateng ke mama asha nake anji ko makka accept academy shaf langan nake kadinebel na sinkat anake si malutut makati iske week tolu masum lagla lem katlen pornge kat kel mata en silin ka shaw nanak nas na sesha klomalap ke kum civil be akay kat ke shams ko ngain kain akay kat ken fast mit kel lal fungi lasha klomalap all right degin tresko kung gulo degin sena Ay sila malak ke akatayana kaya ma takayuwasan. Ngadi la forsa kay gusto na yung kingambari ke cut study may lulun ke weeks yung la. In fact, may mo na Israel may lal na kita halos na kayo. Ngadi fact la sila David ke sa mga na confident ke na nagkadala mula na finisang kayo na selos. Ila mula los la kimakulong palos na kayo. Sa bakit bibabalagan ni kain we is for yamisin. Kapanganan si literally sam sukungan. Kulaman na. all right degin tresko degin sena gulo ginagin belon chum lemen freng nake tuste Global lab asum na ke malutut ke tuste na Samsung in actuosi ala na la malal King David pa Samsung kakasya o may na malal ka akali na si kanita la fukayan sinan na Samsung ke maya taga na ke tuste si fesilas na ke tuste fak ma loeng blokas sin loeng na every nga we min loeng na ke Samsung ko tol ngol el mata ke oyen anain force ngala sin asun na pa ye wani na ngasi basum no ke el fak maliki en lalin molin ke okla na tagane ke safla yan fosal gusto na el fak mo el fa mol la Israel met la ligma ko lalos na banang el takala na me in foto na ke me akta yalla kom na ke nanak la kom na ke tusta na loen ma ko min kan loen na ke ten kan di la pan lang kalang pa ko ten la lem ka silas nga ko min loen na ke la ma na go ma ta ko ful ka tu pe na si ko me fin got loen na ke cas ma ta ko fin got loen in read sup ma na e wen pe na ma ful got mo lem la ta ko ngo el ta ka chin sing yin ta ko ke ana ke fat ke mat men ko New Testament na kita kalan lem malayas as samsam mai ta ko na nga ko min loing na ke mo ka den mo kan galim ke na ka tebe ke po yat lo na kita mlen se la ta mo ka tlia ko pe nak manasila pe lan fu la so na ba na mga nga ko min loing na ke ana ke fosima
loeng popolocassima tipolocassi cassima da kan gassia kom na ke tustene aske Ezekiel toingol tolu siena ke ya siena ke ya siena ke ya siena ke ya ana la ke fakkesi Ezekiel 33 1 to 9 siena ke ya but finish people the room na rom wiya ke ngagum da ke Mary da ngagum da ni fashion na ke Mary da te read line by line da tangan kain file la mama file na si kum ngagum in kain dictionary loing da ke ngagum loing in read na fon na mangan ke pela lela na si kuma na badan kaslu ngagum loing na ke ngan pa loing kas singan loing aske Mary chilashne Kimadawa Galimka del Gaskas na sige fa Ezekiel paing. Kom met sakawul mola fagat na sin met loman mae sikya nga finara ta inash meun na sin siye fel. Metin fel se sulela siye selos in met san lalos. El fin die la met lokalo de los taka na ele ukke me uku in sensen kekin meta. Sie met fin long pelesa met lokalo ke los taka unilje matan miselal manalal si fen katlio yesis ayen miselala mail si fenara mayen eltia loin nake shulke kinyan takalan met lokalo ke elfana loin nake ellagan kain kainde the shakta met sanse filie ke met lokalo kataka eltia ukya me uku na met lokalo ka etaka unia met kolu ginge metan miselalos fa malan met sanse Calum responsibilities la kumwe Kilem ka de laki en se Ezekiel en kan sie met san na mangunela bain fata en la mala o yesing na kitakalan met mayuno nain mayuni cities in mayuni si fel metan fel na inash met si makaran no yesing en metan bota tulang metan bota en kan die kitakalan met lokalo metaka enemies skin taka elen ukke may ukain shulke kitakalan met lokalo na mayas pellan maitain kain kankadla ko pellan maitain kain akulan ki oya mai sang fungul takalan met lokalo na banga ipsi mal cham kun gangan takane in fact la kalam la fin ukuk singan in kain warni maita ay los tiena loeng na ke in porongo na los mise moyen elos ka fanay los loeng na ke lagan los kain kan na parang miselalos unfellows. Elos pasulela or elas lelas kan panus mise. Na fin met sanel tiya ukukin warning siya ngan ka akkalin mitagalan met lokalo na met lokalo kan ilyak unia metan talalan mo lalosan maetan miselalos ya shaltel unfell met san. El pasuok accountable na gemisa lalosan. Mayen el tiana sulkekun. Mayen el tiana fake. Fake na silus ta paing met lokalo klaf todo mga lange enain mukui. Na panga no ye si divine appointments ya assignments malem gaten sangna sil Ezekiel. El fos subtap siva makatel shishkil Ezekiel lan simet sang. Na kalan sap sila ngan pangan. Na nasikom misenge ngakum so na gate gosh inge met sakawil ngara da kumin sie met san na sin matan fed Israel komen na intafel na selos kasin sen kakin mga esot na shum nga fin fagat la sie met kolugela mise komti sen kakin na lan kain forla ligiorek magluklala molala molal na ila mise sie met kolug nga fa flia matan mise lal on the phone. Calum na pa faxingen. Fosya. Confidensen kan siya met koduk el tia tu idik yorek makaduk lal ela mise kel check na siya met koduk afana kom mounda. En yes nga kom esul besuk akata yana kel.
Arula na sim la galim. Na kunokon singa taga na si kumala kumba kunokon singa. Paanya o yes mo vision singa itek yang benazil tamlet serle lang kain mukuy kuke. Makuna kum kenga kum accept. Kenga kum akfashila kena silash katsiak silem gat la norik magin gat. Tegin tres kan fakla kat align cleanse up singa. Na pang makuna kum ngako metiam ta musle. Ngako metiam ta muslim ta nget well ko orek ma wagen kalme ye fall tari palasingan misenge ke pensinge makuna kominaru la na proactive kem gugulacha katina kita na la loing na kiplan pela katina kita na loing na kyo yelacha katin makain aklen la mesika na banang makuna kom ke sam ala na kalem ke buksinga ba fin ma kom te fagen da selos ma pae singan masuwas singan in kain sensen kernels diki orek makuluk lasha elos emisa met kuluk maital talan fish a fingat fagen elos pilation na elos emisa met kuluk maital tal wanen maital na si kom ke mayen kat fagen katak fashila kalensap singan kadak ak fashila kalensap singan in kain fagen na selos na ba na makuna ko ba ngako metia mta misle na ngako metia pe ta kam ta won ko sham kun mate pa yepe ngako me sham kun arula na sensitive mas na sikum ngako marula na nen na nine karangalan when fin met se daga shook ke gastan god ngako shamon na sin ke siebe na doctrines ngako shamon na sin ke siebe na lan fu kat kiebel la kat panel la na ke mise mayatan mise la lan anfakom ngako men na in read ngako men na in kalim gela me people of fact na si kom ta fa ngako ko in sham kun mang ngako metiem ta na ne anak kalak in gasa bangun mo pangan ko bangun mo na nakla ko take interest ka le fact na pienge ai se alam ngal me ko naklan kat tioana na naklas meta na banan good ideas lak ko nga el ka pa na dana lineup na gelang silan ka mo yin mga akong create pa na naksingan na banan inas ashiru kom nga samsam na sin metlalal fungi uya keden ka inasik pola na naksifan na mukui sifan na orek masifan na man kalansap singe pange mo fekta na makuna koma keden ka in faculty keden ka in warning keden ka in nakalim yuma na in fak yakan el tiene faculty sige mo kumi notela ma sangelo sinara kumi in fact la ak fashila ma sang na silos mo pangan ma sumi fakya mo evangel faking na selos elos ineta na banang pasang kun loing sine efin fakya so akataya na ta kana ke every Tuesday akataya ta ke Wednesday akataya ta ke Friday akataya ta ke tuteng elin lom si koma elin lom si koma ke alu akat na pelesha pangen si makita chang na ke ongaye pangen si makita chang ke oye mange nga na fak kat na fak na banang masinga eltina orela mo nga fin met fak sina nga water ngam ta ke wala na lem ga tarifa nga sak na nekya karangan ng mga shamon na sinmaita in mate at tafung ilalosle in mate ka fasalos na kinkene ko ngaye mayin maing ikalans up singa perfectly kalam lem katel akiye il sulel la Ezekiel na kalans up la komisyenga sesule katla katliyo sa sinorek ma kakat masul la sin lem kat na fingat masul la sin lem kat na ina na kidenorek ma fall na kisol la lasa katem da ne create katena na koye sang na sin mo ita infas ka mo pange ngamut ko mo wo na kiden infas ko ye singa epie makatel sa paya kum na keo pie makatel akya na si kumit lalal fungin tafa na sin metlala moul singa lem katel se ko moul lasa lem katel tien se wo ke misalan si met kudu panan el shu ko ya na kay wa magden kain ko shela met se inte misa som na getale makuna komba ye sim singa mai sigel samsam gun urin lem kat ne akia kiel na ga nga komba met san singa o ingi ta kana yu kom singa loem singa
Tepe malalus magena in loang long ma kuna kumbe in loang benake. In loang na ki kaslan gat nge kiden kalim is kalim lashke. Mayin kat pasul lain ta for kaslan gat. Kat pasul lain tu ukya may ukuk siya ngayon warning may tala. Met lokalok la takang. Met may un la takang. Paano yung iya matagal na si kumisenge? Kaya sige na kayo basis nga tak mo we are rich ke gastan gat ni. We are nga kuminta gini fast ke kuminta nan ka ma. Nga fact na ke o iya lok si fana. Masim na nga pangatafo. Nga kuminto ni ke na naksi ke. Nga kumin net sa fun na ke. Nga kumin kalam sa fun na ke. May cleanse up sige cleanse up na si makwa kinasikom. Na finansyo ye sige yuru kumin kain Faka kyok ye kastan gat, lena kidena kyok ye kastan gat, ke oyelan gat, ke aquaklan gat, ke mo aqua ginasis, a intia magat liye, intia magat pala, intia magat nanka, mo paege, pagat shaman na sin maita. Na banang wala na si kumbela na wala, leng la kasne, ke pa palang na ki kaslap ko. Finga kung kalam ki kasindis, kaya ka treat ki kasindis. Finga kung kalam ki kaskura, ka treat ki kaskuray. Simla, ay na si kumpelo na kayo. Kalapangan, malutut siya nga, na kalam si kumbayan, malutut siya nga, andiro kumpelo na kayo ang kumin fa-fashias ka. Na parang makakwa kina si kumisenya, nga kaksakin met cleanse up lan lim God, nga kaksakin met cleanse up arulan God, ma-fashion na in fashion na kaya, pela din na fashias. Pela din na mo, fat cut, anay met pulesh ma. Ti akilin yakkat magat met cleanse up lan God. Siap kina si pininish. Siap kina si pin lastin lasha. Siap kina si pin engat takawaya. Tasak ta tia pangad maya da kain rela. Kotorit le title kin met san. Kot met fakat. Lame ta ka fungul gat singa fela pakat ta mayunin tari siat lang. Mga nagwa fela singa maya. Aklo kalok yikat. Maya ksangin yikat. Na makuna kumising pa in akian na naklas kat te porong lagi masik ne kat focus tar somla na ke mas focus tar somla na ke kaya focus tar somla na ke mayun lan fe lang ikidenta nta na sangin ke na siya eta fangai ta kin ko na kilin la pelo pa nga ukye siya eta fa ko na kalans up singin ko in tafla gastan kat na silos na ma ene no epa na kat mising Pwede lang champion ko din na lang si met sangin to. Kat met sangin to. Kat met cleanse up lan lim God. Akayayak sin lim God. Kat fuel urine lim God. El pa si konasis, el pa si kalim lash. Kiten ko in tafla kasing mayin kat mouthpiece yun. Well, ngatuin siya nga inaswepel lang talikuya kinge met talikuya met talalfungi uya kinge inak fashipe. Mayin asyaralus pe. Katakula in chamrum. Kasta was about loyang. Figat loyang kyo mano wain ilyalas. Figat ti loyang na yok ilyalas. Maluwa yan na ki loyang. Loyang ka unloyang. Fikom unloyang. Nakum suklay fa kum ala unloyang. Kafat mo unloyang ako na unloyang na. Okay. Kulon singat ke mit kulan sa parulal. Kulon singat ke tamla lulak nga na fuko gastan God inga in buya kaya pela na kaya we ashlan tigni sedna if your starts kana kaya ba si kana si mo orik malash ash kalmiye klonsin lem gat kin chlegat legidan mit klans lalo Okay, lemon friend lo na malap nga siya ka cast lang along si liye akdezilo mga giden company giden ustanak so nga fin ngapes lang nga kaltakat kaliye takin lang jenga kat na pon ngay mo usa ka tayo siya nanak so kasi ben uniste tosta Friday da ko na parang ngakikusin diksya vlog super lupsala ka tayo siya Yalle kashiya yang ko. Nag-molash fin fence niya. Kat mitlalal ite o ye pelos sa matid siya na line ako pa. Tingin just ko ba ila kung ba gas lamida nga sham. Una.
First mate kate vai tolang faklar to global lap pangai pa nakum ke akata na fan and silal tamlil frangan megat ka ben vaksaya ilalen ikwe ye pengalem na pa na ngaro magat faka eto ekolla aki na usimal wala pa nakata yesiloma global lap Denizena, met die rajon gioniste, ashfakirum. Long the tikel I mean Frank in long Agnes like he's on fire and on it na fire yeah. Along to get back mo got with sola got in a bowl and got in a epilation got ben got in a back la lo mal na Nga mo bangi kasket daro. Bangi ilawit sikat mitlalal fung yam daron ito Ito sok mo le. Ashmeta. Got siyang fakla. Tomato. To siya ngayakat le. Na bana limin frang il charm. Namnas. Ngati kalwi ni may fakla. Siya fung ko rewind niya masin. Akata ya. Siya kung siya loeng na kaya. Men uniste. Ito takangay. Mesi ka kumpinte loeng. Siya ni uniste ay langin. May sinsin que dia loeng na sinmait enen no. Chimot ko may sinsin que dia loeng na sinmait enen no. Nga kum asin la spell na kayo Toplan ka to ifriya lang Vale na ge puksing asmos tangan pang top na ge elya loman. Nakada mo. Asa nga usisi top pang atinan riti usisi top pang agad sa McDonald's sa mo cheeseburger nga kupi. Usisi top pusa siya. Nakada lang pay pang asmos lang ningi. Orek ma yel 2,000 som na siya man ni miseng. Na label to ge book ulen sa ide akpa yela. Pa mo siya am sila. Nakada siya na ge uniste si vesi nga kalbo ni si vesi nga fact mo may sinsin ke tia loeng na sinmet enen no si vesi nga dusti mo lemon frang jam gina ba loeng na may sikyak may sinsin na sinilos si matia loeng lem il jam gina puklal medo sa talong limekos na sham silan lem il sham shishnie leba mo eschatology ka end times Lutien bel safla pa eschatology lut ko lutie luti bel saflen fellow pangat na mulut sing ngaki free ibigas nga kung free mo background sige kaya cham good kaya cham good na non ko si malamil cham good kaya cham good na non ko na non ko luwo cham good ke pa pola alega alim siya pa nanon ko berin is o pilan mitlalal fung aske revelations up ta ako sa talimekos na nanon ko safla singa sikyak tugunya tao sinse siya mabanga bel sa mga may mamise de life fung igekat etakakek nanon ko safla siya di ba nga masyo charm ko nga pa nanon ko si metliki Kapalan bel si maleme le follow cool fellow yet out sin sila mang millennium. Lem le cool balan bel si lem le cool fellow yet out sin sila. Mitligil il tilo ka na cool yak life in Jerusalem. Ila kapilya setan wayang libutan na kay walal kalokolan na in love nila mo bottomless pit. Love si mawengin kapon wala patal na wengin sa flen patal sila ila kapri im dale yetao sinse na sige mod ko kasi la kapri ngan wengin makuluk si kepolan bel si yetao sinse ngan na mawu si yetao sinse may tayo mo sun yetao sinse Bible of fact la even may simise il matul ba yesyo folk il ayaw mo il awo si infant Awusi pa nga nifin misa ka yesyo ko. May tayo mo lalipat, may longgalang langkat, aski ya tao sinsingan, sito nil siya, mata in bottomless pit singan.
na bangam non ko siya desam gun ke metodology me waskan sikya ke bulan bel ma lem na ka mo kol fellow ke tausin sim nangaki flia ipluongan non ko luwen ako min deforce ke ano yok siya kumin established context may ko na belo reading lang non ko safla si bang kumin non ko safla si ke great white throne judgment to kunya daw sinsigan non ko singan timana si kumutlalal pong imiseng ya non ko singan kada William Gatari plan bel si ban rapture bel si isikyak mitlal na ko so ke mitigi great tribulation pa revolutions up taon ko singal singal ya nga fact mga nga kumin siya kalam ke non ko si magte reading is up taon di make us then kaum di force ke ako min di force ke nagde show na ke Bible nata so ngay so nike medos up taon di make us force may read singa nagangakkel niya aşke saptalong lime ko fos angaul siye na ke angaul ako siya na fos angal siye pangan fos na gas pangan balang riti na nga akum tuis sham ke sham silan lem nga anagat ka naging akelem yele bel na kum riti red lettered Bible kalme pa pasyen kasang ng matakosin lem Jesus si Fer nakagalan ke dem original language, gas masum lang hindi gas Greek o gas Aramaic. Na ling la nagigas English na gas English na ling na si na just gas ko siya. Now ewo kung fikir siya lo toy la mekal men force gas ngan mit kumata nagigas ko siya. Sumso kaya kleme gas English sa fact. Iskimot ko ling siya ba ling nagigas ko siya. Ling ni soon ka to na ling aktolu ako smale pa. When you talk original language, Greek, Aramaic, like na King James, Latin made. Latin na the English, na English ashkan translation na kaya. At tiba mo kumin ash alalolo mo. Kadal sa ngondal na yung may langas ala kalam na sikum gitan na kalam ke. Or maging gas ko siya yan. Kung may lutlut, kung long si gas English, or maging gas English. Kung ito gas Japanese, maging gas Japanese. Masyong nga gas English, may iling la, nakipin gas Latin mate, na gas English. Or kung mo, kasyang siyang nakikalme yan. Nga tiba kumin force, nga na kumin liksyonin na kalim, kumin de alalo mo, uling nga dafong le, uling nga de dafong le, uling nga, kung finke kumin liksyonin na konok la, liksyon ito le, fast damit nag-force nga. Medyo na bakit may nakilin kung Susie Lisa Hilton. Kulok yung nakakaslaan, pain ko, kasi natabang Hilton, pero nalakulaan, ilan na kawigat siya, Susie. Na-fast damit, mitligin na, na-fast damit, kasama sila hindi, medyo nakakasla, na, hindi lang, okay, so, nga mo kung club siya, may makumasling ke program siya. Kung nasakin mo, siya usin na ba kung brangan na, weh, slack look nga, at tiwiwisaw. May namong ikikuhan kung patakot. Na, nangasak na kumingkalan kaya, kung din ako yung melon, kung din ako yung Stefan Sack, kung din ako yung Lalaw, patakot wikwan. Kung patakot wikwan. May simalong siya, at patakot wikwan, patakot siya mga ngayon. Katigas lang. Kat mo ingkot na akin na in kalimip sila na kung tingnan kung hindi makadalkod may saang sinasunggumin sa akin natakot sa akin masih kita dilogin na ba may hindi ka suman mga ako hindi siya po ka nagkastlon ko kaya ako suso lagi Bible marito lagi na kalimip meron lukong limay ko force ang gaul siye na kaya ngayon muti go din ko na nas feedback sa room tawo nga muti go lokal di may kas katyaw ngila meto siya meto simlala
ma kumfin kilikshani na kalim gele me intention lan me to ilsum na naklan met Jew bangan ilsum na yok na sin community ka met Jew mabe na si kum da kumfin kilikshani na kalim ge context na kumfin kalim gele medal na sin met Jew Mac is na sin met Rome Luke is na sin community of Greece Finan Greek ko finan Greece met Greek na John manasis na kayo may to whole communities parang gospel akos kan nangako maskel meto ingin na ilsium lalan ilsium with the background of the Jewish community na that's the na ge may reaching and satalon mi ospa ngal sila level fact na sila matales sadelikia kusa sila uyak singkat sala na ke so fafur mabatbat sa ako yakle na sil Satan e metlal. Na masya ko yung siyam gin ge fosing ba ma siyam gin yak and parliament fa siyam gin ge lawing singan. Katan para kat dayining nga katim dayining nga den fa ko da kaliekat mo. Sibela sa bagden fa kaslan kat ma kuminashkan kum finaklen pula mo kum sa de ako kaslan kat Forla when every sarang ginyak na may sikyak mana pa kita mo dayangem masin ito sikyak kasi sa nige sikyak ngan fat na pa ele ulelan kat na ko faran mi saying mana ko malaka mo sikle akalemyakle dali na din kat fashion ni fashion ni na mo limit na sikle Toen ik heb het lanische. Ik wil learn na het lanische los oilig velling en los mek verlok. Als plan lang met die show verlok na via Jerusalem. Tana kapang na mama in sila na plan nila. Mo aqua klon god. Pero la fakla lanische fashion of limit na sikle. Pero so academic max up the single sila. Limit na tifot ni kasan kat fak ya kay na ke corners na kayo. Ngay sa amin, katsum na Seattle na kaya maslal cross, sibe maslal babinson na. Limen fragel na siya, gini kaya alununiste may reachingan. Na bara, na sikning misingan ni Samuel, max up to singal ko, sa singal siye. Fakle. Kos, lim na tifot na kaya kasan kat feki gani. Nakadayining, kaya fakalik. Di na yung fakil kasan kat, nagoy may nifo, katkilim lang tayo for lock. Naskimod ko, katfin mo lim lang tayo full of manggagashtifena si pangan. Mayan, skimod ko, yellow ngul. Sa mga, yellow ngul kadil mateng. Naging anik siya forla. Fanangan misa kay yellow ngul tari, sap mga kapanan on we might kuluk. At di mga wu, ito siya lang lang kat, usin na siklan ko yung siklan naknas na sikki makuluk siya ng orela. Nabesa kat siya, wala kami, kadil naknas. Nasiske maing. Na masi lemen frang in fact Tuesday, ako lang siya Tuesday. Kita loang na game aspel sige de tule yung matan lame. Kodikot anjibe shaydi facts nga. Kodfin soek na ingo sao ke wala ke fake ke fake wala ke akademia ke fake sa ako sa talime ko siya. Na masi de manasis. Nakatfin matavin fel, nakatfin de na non kasi nga emana sinilosema likkeke elosema te akos kaslan ka. Lemi lang falikia na pangan mas nga kumfin te mataki kaslan na de liksina loyan na ke. Katfin de lo may sivesen dakle sivesen nga sibe kalwoni. Where's my mouse? Especially ngayon kakaliwan nila ko yung may sinsin kiti loan na sinmat enyan no. Pero wala kami lang ako mat enyan no. May sinsin singan pa kita lemi lang sale likia ngani kuin ko. Sale na kaya sa mga furr na dok mapat nan. Pusang ngaluan. Ngan usebe Bible na tigko mo. Pusang ngaluan. May yan nga tamasing chel. Gustia kiteya mongo. Nga malo, gustia ese manim ni mak.
nga siya may sa kuwastiya suliya yak na in lom suwas wang nuk lok kuwastiya nuk kuwastiya sin nuk lok nga ta mas mata impress na kuwastiya diya yame na ilos to book evak lem nye kot talie ko masin shal kamala ko siya may ko wang nuk lom ko mas ko mata impressing diya kasha ko mangan lem na toplan lempa na to ko siya in effect pa yun ang effect na siwos kiko was tia kasha ya siya met siya shik liki na kayawa sin meeting ko was tia rona shik meeting effect sabayak la na ke kai ma pat met was ilo sa som na ke mo will ma pat na maritsi nga taka na si kum nga kuminsipe loeng na non ko si masyarang ganyan le kung fin force kung fin na mengaro na top foto siya nga na pa mulkun long sina na siya met kung mulkun long si el fakun ngon kaya di sa talime was first lungol na lungol tolu actually me fakun ngon by in long si nakasimul kun long si wangin masap ko isang line long si na convince ang na menga kan dieng mit machine trail ka mit malo ka mit se ka na kum masi ko mo ako min ro top si wa foto mit fresh na si kuma pa kun long si mit na kayawa or in chuwas na si mit na kayawa na kede galam gele belsi leme sikle Katfin on nag-room sa tasingal was yakam na katfin lem da layak lagi kolon ka dak mo yakun natin kat kan da mo ulle na katfin mo ulkin masingan lem da layak mana makulukla na sin lem kat sikla na nasa si is lem na sikla wana ge fak sa ta ko sa talmi sa kalem yan na kede we saw it thing ka sa kat belsi ka so it thing ka sa an but egen dari kat ay wala mo kat mit mo mau pena kayo may cause may kaya na kayo makalimya ke fake sa ta on course failing sa ta singal yang hindi mana sis mit lalal fungiya tasok ta mana silo si matia loeng nagkikaslan ka Tia loeng nagkifaklan lang Jesus Christ na sinilos na kawa sa molila na ngayon kayo ni vaccine lemon frank tu stelle nga kung finito in kenik sina sin lem kat ngayon ako te fakit na sin may ito but ay wala ka tinilawit ay na po makuluklan may nga na fish mit life parang kung finigin mit cool kung finigin mit fakit kung finigin taken lemon easter ko basta si kaya alu si kung minakon fak mapay suwasan nga kung may inalak tayo mapay sa may ta amulan may tayong kan forla som sukat kat findi Ezekiel sa pagdodong siya malaman Frank Trump na mana sikum le mea esikya makuklan may daan fish na kat findi loeng o na ke lemon fact sapta lo myos ke meto na ile inline siya na non ko siya patat na fish faligia kung ate na wek ko may info kung may lawit kung minurot na mapay masiwa sa nabangan mo niste labi sa skipper kulo kaya akte alam kung sa project kasing ko Facebook ulashan na doing siya ngayon nangayon pelo na zoom na siwas taking just call let me say Frank and everybody taking sena actually as well, Lemon Frank, been thinking that it all gets tossed though. Lemon Frank? Glamalap tamlan sele kapin me samsung luman nga langsi wi shamon ya ke langsi singan pa nga pangun na mga master ya pangayon na by training ke ngayon na by practical ke you can be out there and then practice it when finga kan rig mga langs na nga kain loyang na singmet na kayo Finwangan lang sa youth na shishi. Loyang na nasing kata, at iya loyang nasing kata. Macam kun loyang, may loyang pa kasi ma kolya kom ke tuste ani ke may akata ya singe pasis ngarit magun loyang. Na finash lang si kita loyang nasing met na kayo. Kulo malap tamlan serle. Frank kung kulo, digi sena.
Kaya nga mo na wo ako tayo nga kailangan we goes ke nga siya kita fashionable kailangan lap ke ako tayo na galimsen. All right. Tingin sa gulo. Na nga, tingin Triscoe Jack. Finan Kent, Washington. Pelo malum. Damalap, kaksakin gat, kulo kaya katay na oo. Katay fashion ni kipensing ya. Nangan kaya siya manaksikit astan, Marston nga luo, siyan fakma, was, maul kilalalfungi, of course. Na apagak, luo, first single me pa, malutut singa ta kaya. First simit nga fakma, ngay fan yak na fintaurin sonlock, et tapan la melem kadil, esap nga in fact, et top fagailera na ki torgaskaslak. Kadita na ki Victoria la torgaskaslal lan lem kat nge pa el bok lagi sapta si fasin ke leme koske ko pasmeur ki koske Victoria. Na ki ensimatas ki fasin nge fakla ngai fanyak de fin tower in sanla. Ngai tower in san silal apakak nge. Na kadita la na ki enma ilashwea arlena yok ma fok Arle yok may complain ke mama sikyak belsi matram ke bulu ki Victoria mal ramtek ne katramram ke kakat papale orek magin machaldian ka madir put finan Babylon nge in kain ta kain ara makuluk na silos nge tawar si matmanyak nge pa altitude lak kinanakum ke na naklasha kat mat kalan sabi na apaka kin kain me si fena elevate na naklasha in kilakyak in upgrade na kinanaklan gata. Kadin mot kala elshile katle kadin si fena shikatle kadin kain loeng na kikaslala ngal sap kuna na kima ilakalemye kikaslala in pange masi makat mol kan kamata fe ka tu feo. Kadin tu fin mange mayen Oya sima elora langepa elfine shellline kan jivena likilya lang ele kan longkat wo elen kan matalang ngeti kanake oya malashke elen kan shellalen liye ana si movement na ketoplan gata kamamasik siskelalen malien wo na masima in ashnge pa sinsiak singe pa na le longkat fokya kale me lemut ke makat pasam na sila kena na naklal ki oyema el mot kalikat ke patle in top siyak lala ka ele dikia lalal fungi lala in tapan kat lotay lake oyelan kat mol sima me kol matalik natal ngeliki elia vinanichap katsamram kunen el shosit gong ki Syria na pa na ke mamasikya ke lerek makin matirput Chaldean nga na silosa. Enelos matawe in mastonen ma taligdin gat nga shwe ala na sisla ke makulu nara lem ka toplala ka topma in na nasaba apaka len parai na sin kat prai ke makuluk masikyak nge prai ke sin gunyen ma etaka in usio ngayen na silosa la efa wengen ma top ke ta kasil si vena kamet saye true happiness ka joy ta kasin kat makayana na silos na fasak lo mafak mabayang top malim kadel esinasik in fact samasta mga akalim na sumingi kiyot kle inarule na kalem maydain makain ngayteng elie kalem ke kilong persen gadinge fact na silma leilalen samasla samye mainge inana pena ki chiselia ki kasim lagaslan gata ke yota na si pesinge pa mayen pelka din na kasha ta kayuin kat mo kay fun na kas malak kalim yenge elan likia samasla ke yot kasamasla samye nartlala in mo pa kolalos ke may sapkina na pa ipsit ko ng fakla inarule na kalem moita ma ingeteng elie kalem ke kasima kategorik making kasing disengil pa in proclaim gospel si kan proclaim ke kaslan gat nge in silaklak som fakek na saya sipeo pa kata pelo fin pa nagay mamasikyak maupena silos nge
kachak pa na vakulo na sinkat ke la lorek makanalos ke shipelal kadito lakat may da shipela shifena selfishness kada bela kelas ke flesh tajak ta glory lan God wala nalal inakalemyak na ke katne tang leo nga ye masikyak na selo singe in malutut pe na sikkum musenge ke mama esik na sesha katang lalalo sa sikyak fakya siya kadita mo to kayo kat me fun na takla sumos na mainge mo yan so na belin sikyak tajak ta in bel sen na pel na sa mga kalemina suma efa akpayeyak sap enanan kayak mo epadin taka tajak ta sonna na payanala esikyak evatie kotlanito kusak kalim yata fana tari matwiyakla makatel otela may sikyak kada pangon mo epadin sikyak tajak ta eva wangin ma el akalim may sikyak etia sikyak Gaston gata alana me pa Yeshuos len sesel ana tausin seye na panang takana ses kadineta kadinte sesa fong yak kasibepana urek pa saya mo me dar he fast ki masing men mataka kinanakla ko ngali pa masing ewo ngali ta nga pra na silda dena book pra la ko nara kat kain jivena som na kinanakin kia pala la shivena kinanakla sha mayen kat me tilata pan ka tinusi masima kadeta mo kat pray ke insang na silang gasya kat ke pasya ko strak mo painge kasse elosya ko kuluk elosya fatia pan mo elosya was na famol mayen elosin si pay na singat kanin met luo si pasamon yak ne met simit ne elaman self proclaim elsimen arela mo payesik wangen makuluklok manganan ka pa nangan faskeo elman kan lakin ganiklan gat un may sita ko ngay pa may was maloang nagikaslan ka ato elos pa kain mateng ay panaki akademiyak na siski esam singal may kontrak mo el siya akus ka din mana kayo eramas was pelin na kayo el gaskas was bay el tie fakasin akuluki matniye el tie ramas afal na sin mit kawak lal kalejik mit palan lal elos pa eva uchak na inlom alu sinlem kat finansayon nara pas singe kasam singe nakes makindi kat sima mga lotoy la kasam singe apa ki fas singe masang sam singe nakataye ke apa fok lana la ka ekoflana second year le ngan madalan ka din ta kaino ka kiruk in kain kasha yake in la ka pas me frak ma kasha pa kia pe katle met rap ka elos rek fun met ekoflana ka ki elos ana fulan ma mise da kain tie kain mati pasi silo shigen me un estam danfel pas na silo sifena da kana sescape singe yok kishbin en Babylon Messiah empire lage fun met lalos ines na makashap lan met wielos nga met dignin gat nga in masalos yak bangon na mo kawilo yesinge tajak ta mana kayo mga desla ke den genex was el den nakawil na maluto singe pange takay na kay yakom ela much was mol ke lalalfungi eloste mol kun kala los sivena los lalalfung mol ke lalalfungi lalos ke Jesus Christ glomala pangagasha mga kanakasya ko. Okay, degin trust ko. Kulo ke akdes ke dostan. Degin sila idatral ke Fred. De parang ngawin belo na sum lemon friend mit. Matwagin belo na sum degin siya na nakfashe dostan. Da shokta bedli lemon friend kum gaslan. Rina ikaw na sum. Kulo ke asklomon baingum ngamagas gas away zikat kinalaga Victoria pa ma I'm gonna guess. Anyways, Louis Frank, I drew a blank. Louis Frank, I'm gonna be on Zoom. Mute.
Mahalo apa ikan payang akengan kasawa isen. Mahalo ba? Mahalo Kasi orani wala kayo ulit kaya wala ba? ona kat loan na ke me tise taking il cash got kenge ang pana mo la so fak kenge aten met luo mal jamon aten met luo mal jamon pai ke fos akushman na pana ngakte yala la kala na oil allo oil tat ngalla ngan e falno na si kumingan wipe na mata misle e porong oke in mo misle e porongo kloma lap taking ke akata yalo man malay ngan ke mta wi porongo yepe tarilana Singkat. Lamin pa gulo. Tingin Diyos ko, inakilin back then, family si katlong piyan. Gulo malap. Hindi set up. Yung balansum. Okay, kumamanap nga, wibe kang sa lingga, tinggan siya kung ang bensin tigin ke, iliges sa pepuk sa mga kader sa monyan. Nga dahil mo na kitosto, si Besige Fred, tingnan in fact mo, lokalo ko na kikanaw siya kle. Na ilash pa na napakang ke sa tatluan, posting at imigas na isigalig chef, merit na foto si pangan, posting at imigas siya na ke taking to school and vaca, may read siya nga toplan ka sinisam ke Victoria ka cham ke Broy, Torgas Caslan, Abigail Nasin Lem God. Kipat na yin to, pinang kamalem ka din, Muslena. Now, Torgas Caslan, and so na yung God na kadil da ko ito po Broy langan ba, mga chuen na kaya na kaya, agata yung sila dikin biyen, and back mo, ilan sa most na maing ikiyot play. In Galim, in Mount Galim, may ito yung mga tiya Galim beke. Na maingi sunna sikiakta shokta esikya. Itanin de loin ko may backlight ko etako. Along se ko sa ko singan ngan ko in fliya meeting ang pewer ke merit. Ko sa ko singan fam mo. Paingi gasse. Ilosa ko lo ilosa tia pain molde. A ilosa si was na pamu ay ilosa si pain na sinkat. Nakatsum nag-emerit lash na uye ko nag-Fred ngan seba mtawag forsingan limigoshan. Forsingan limigoshan rit oye we na si skusak posiselje aklushong dinye mo talan mo sin kashkashak mo at usaro elostical gal ayan na elosin shoy kimainge ko seba apinyak lagi mo pinatiyak flag etiyak yak flag ko si pena evanim nim gal Name God elevaro da ko sinlim ke koping kalye lo si fena na akfalet na si wo se vait demo laki ak mo ikin. Atu ije po singalon gosh. Where read saying ko intel so ke ak kayo klon with Babylonians ngan ke lem God pa sila lalos ilsang layla dalos in cool. Nagkiyak kayo klalos na sin may tudayan. Apakagildala na sum na yung garden soup cash ayarol soup ilan pa rin tapu paroy lalan bara na orgas sayangan. Nag-emerit sing lem garden fakla. Kusorela oye kus wala yung kusorela in Mawena sumos, kung saan na may sumasang kopin nim sinasin may talanlo. Sa kumarela dahil lang kayo may kulesye madan may ta. Sa kiyoya si kumarela ngayon rela tayo kum may kumpay si Vena nim kaya kopin kalye sa inyan. Kimerit sa nga cham kun oya na may kanya may sipa tap na ke kumsang kop singan kumsang ran ko nim
Angelanin may nim silang shoyle detail. O yan na kiwa may Lorena kipel si may detail ngayon. Mana kulo. O yan na tina wamin wait mata finchak ke. Nara question malat kaso siya klan na yung gading follow ko na yung nasilos ngayon pa. Mana kumaro ngayon, e follow ko pa na sumyok tiki pa na kumepalaking kuluki. Na first thing I need ko o yung Kuvos na pakia in Zakin Lebanon. Inye esa pakta ki kuvos. Kuso na ina ko shoy we inye esa aklangin ye kuvos. Mainge si kya kishipinak mas makuvos taro. E kishipin lokalo kyok. Los lain mit fela esitilanos. Selfless sila na si Periti. Maing si kya kishipinak mas makustaro. E kishipin lokalo kyoklos, laing magfelo, e si Tilalos. Anong sigatin som na ke Isaiah? Isaiah singa lagos pos it your shoulders. Ilgo in cash got na ke kanon for singa likyos. Na Isaiah el singa lagos pos it yosh. El California. Inge velo na von matayin mo le emisle. Emit nagwawayak kailan. Sex per sex sidarin en lebanon wiyan like kisipin daw ko siya sa wengin le. O inge wengin le may desifilo na ilos le. May casual sige ay siya nga nilda koin Pelsingan pa may talik na din siya and follow up na siya wala. May tagawa nem ka din song favorite na fellow sil ora da may na po sing cash los na may matawa cash los na nekla may cost na sila sing plan sa pelos ke mama los kena na kaya follow up kam si ko sa klalos na pa fact ke Saxidar, continue some Saxidar in Lebanon, Dorit Magrinyagin Pipe, Masayla Timble and God. Nailan the symbols in like en matan lang God. Or Mama ka de lucky and going to read makinya like Masaya Landi Balala. Ke fay ko na ke po sa crush kan. Kishipin ko was the party eh. Taro ko sa pak na ibe sapta singal tolu ke ay siya pena. May ritsinge si pesinge in fact malokal o kol na ke kanaw siya na. Nangako me vlog na ke apoka pena fasay kuske sapta lumungan. In fact mo, kus matay smalan may fin matan pelpes. Nainge los pain mo le sa is lamalos ke Ilosapain mobile, fez la malos kishipin akma se lokalo kosarona si magfela SDs sayamos. Pangan si Besser ang along si Posa Christian na nailay niya may kiben na gatsuan na kita. Was ay Christian nila kalim nila kishipin be akma sa sa pinapos sa blessing ang kishipin akma sa may tingin na ro lim gadin sa loko na yung maselos. Tayo nagyang afagay siya singal tolo. Alam na, sensitive na pa na in-shash kinaritiya. Da siya tangaritiya na kipaya pala fa. Ay siya singal tolo. Pas singal limewas na kay singal siya. Ay rita lang na kay. Pangay marik na singal Babylon. Pagka animeras in fact mo katay na may sa show eva fuck fucking misa. Iloset tu ngay tanga when my los koy na ro kita likshik na los. Eva puo poni ke misa. Elom selos kwa pieki. Kapusha pa sa kanon lom selos ani tek leke ko. Ematang kielos showing ko yak sin may Liam Gadel fact was singaligos. Nga fa parakak magpidia in Mayuni and Babylon. Wang in alalos ki silver ka gold. Elos tia mail gold. Elos unia may force kip may push na dalos. Wang in bakum dalalos na sindalik force na dalik shishir. Babylonia pa
Babylon ba tao ko siya si mga Osco imit may kon gid lan may way. Tasok tangalim ka Backanaus la Babylon pena kinakanaus matara na si Sodom e Gomorrah. Pangan meritsingan, pangan kanon akmas si Milo Sarongan, pangan mamay famok, pangan kop si mga kopwesin si mga fwek pasingan ni Megos mo. Ilo sang kopwesin singan may tanom na. Ilo sa katlem ka din, faloko na yung penana si kop singan ilo sin si penan mi. May luto nga tayo, pagkandila na isilim nga din set. Kay Lorena mo, ka-fact lang mo, Lorena o ena. Di mo tayo kiya na, tarik na din siya nga da, di kiki. Tiagos, naro, il falay lang mit Babylon nga ko, unay akmasilos, na tugun maingen na epagagin ko, torkas kaskin, proikin. Nalda po ko la, fact mo pa nga may fact mo, maosiki ako. Napa, sumanya kikiyay siya sa tulis nga lagos nga. Nga kung may sige ko, may anak ko long gamer to take a week na. Got may soul le, got may aqua ki during God, yung gonna kalan of my lucky God in again. Namana ko mga akong sintiya fash, kaya nagitalik na din siya, and got sinsiya ako, katay kaya fall na kaya. Got follow na during God, in law, and I goes back, and in law, and makuna kuming going old enough into coughing gas life. Na ile super na cash God. Ile cash God, ile we God. God fin mold si was, God fin mold si was na. Nga mo, ingit ako going super na. Praga kim siya sin going to election ilila. Mese siya pelok kung na fin fel saying him. Finga tayo na may sons and na nag-merit tago-metan. Kagat tago-ingan, paroy ki may niya ki lalo sa nag-iapagagitrangan. Kagat pa may t-shirt, kagat pa kaya na may Babyloniangan. Iyan sing ako maswe mi sing mga kumain ni ng sukat kagatin mo. Tema we family Jesus Christ nag-i-after sa much money Wednesday. Amo may dito tayo, wangin mga going to pay sa akin dahil sa gasling God mo ay tayo mo siya. Sila man lang, mawipelo dito. Inazing cash ya. Paano Marshall? Okay, degi siya ng kulo malap ke akte nakalam si bangan akte si may susumonyak ke Alu Friday lon wisia parang nag-iakit yung mga rekla, akfashik na tayo, Monday, Friday ka Friday, and kuskan da ko, ritual rewind niya kumin long kasi segment, and kumin mo, take notes, read the lab, bronzing ka, check lang guest na sumit. Nang ito, set yan, balang ngagin belo na sumit, take interest ko, element frank, ngayon ko nag-set yan, wala acting of photos eh, nataba fire ko sin jang kali Tingin Diyos ko. Tingin, kulang unmute ko. Well, ingin ko unmute. Okay, klamalap. Kaksigin kat kim bignisena. Kaya katayen na kalam si kumrela ingen. Inkain sam kun bay kapseng na kikapasin si kum akalam yikengan. Anang anda lipsha sam lomo ki gasing nisan bak mo violence lead to destruction. Anangan alay isla makatak na lika kada ko shani. Naba na nga alengan kin la kumak fusha sila naki si fe sila mga kataya ke ka fa kalo sila ke sendrian ngan. Taip sima taka na si kinapa na komingi. In ko na purpose lasha. In ko na klamalutut singe fakya kalmiya na sikom na naki mga kumpensin sin kakin mayen. Maka shaman kumakataya kenge Chia me pling fung sko mata kain apikat le anak yung vacuum with son singen kana ke warning ko makata yakikel Ezekiel mail fact inugu kimet nga dinetala Elia pa
upgrade na yoros nge. Ngala na kaksyakin gumgi akataya na kalim lom yok ki makadel isyung yan gumin kashikat kaywa nam dan glance up ngayon na speki like si level si makum akataya kena launching that game lumala. All right, taking Driscoll, Ungula, my friend. Global jag spelar fokuslag ko ngalong silien som fak mo kosta paki in second lepenen inge eva pakpagiko ma kom takne kom ko shani pa taking den fakla bien ape na man go ke insect lepenen men insect lepenen insect na sensen pang cedars of Lebanon they are na sak pe pang te ma na mata mukli ak mo kat te kain nga cedars of Lebanon mo kaingol tie Listen, loisala no. na bana cedars of ke sam kunya insect Lebanon goes paki pa kos ak komos pleasure kos ak shiketen na ke na bana ke flogot oepena babena illustration ma NRL na kalen hala na kalen na finka tangan na kite ang paano mai sickness na masensin jengan pa ta kana si kumila kate na si global lab ke tegelis ke akate na wo was na ta se wo ke porongien gas ke week na global lab taking ke gasolum pa ke tarlena All right, Kel, my friend, Ungula, taking Driscoll. This one give sette, anse matoyak tarisil Lucy la. Jonas, sema ilash finan koshai, glisam Ungula malap. Si ves la che sette anni, in fact, mo kapshasiye mashallah ela nasin lem. Kapshasiye mashallah ela nasin lem. Na merit fakya nga gonsan kasha nga nashi apakak pena saptaluan na first nga lagos na ke first slow nga ulan. Na nage tingin siya na akademia. Merit na ftulo siya pa ngayon. Ta shakta umdi first luwa na tolu. Alam po ba kung sige, akatay first luwa na tolu. Pwede ftulo nga rita sa shakta. Kuminik siya na isla kalmian. Kumina kung somne ke matawag yan sapta siya nga. Kafin ni sapta siya medligian. Kafin na mas nakawan. Kung madik siya na isla, na may kalmian. Na merit siya nga abo el cop siya na ke mashallah lao. Mashallah lao, wengin mola. Wait mo la mashallah lao. El panangan. El dikan kap, dikan orela pasha, sima dikan orela siye me pangan mashallah el tram gina. Fenamalan kat, masima pawin mo na sa masailam, temple lankat, kadil mongyang nage, kadil ilyak nage, panang may tayo sa nage temple, ito los ashko, ash mawelos ace. Fenamalan wengin mola. Wengin mam gwenes lake. Baka maritigel ke el hapagok nga nga using ako binta ni Reedy. When first na gash panganan, first single algos el vakoing. Mea ashben mashallah. Mashallah is marek ke bone met. And when mile coin fact. Mea wo el anarasia met. Me wo el oronasin. Me wo el oronasin met. Marela. Oo. Kay los sa lalfungel. God na dia coin gas. God na coin dia gas. God na dia coin gas sipail. Met alyo yung naging marshal bang. God singan ko. Met malyo yung marshal labang. Hindi kan gas. Kung di na polosak singan na bayan nga. Walang mawala. Di kan fact lang naman. Di kan usod inse wo na su. Pasingal niya. Wo na su was. Kung fact na sinsiye polosak. Tagakit. Ko na sinsiye yo. Tuyak. Yesiye mashallah ko inakalim niya katay na ma. Finne mosko yak like manol ke selfo ya cool. Tasak ta wangin mo dinel.
Lemgat il Ocean Temple madalal Leila but nakawa finfela in misle yemadal. Na masika kaya kumin sum na ke Europa. Sum riti. Sum na ke riti kumin mo Galim. Ano ke loin for akalimia. Gas ko siya iban kung riti kum galim ke la. Masala di kan sham. Di kan ora manasin may. Na king ako mo riti kita katwo. Masih di mana sih? Ketika alih lagi masalah lah. Convinsum lagi Isaiah. Buklal Isaiah. King asing dengan read ke study ke masing ilakalim yela setan. Masih kenal sulah setan. Ilipatiligi ke siya. Isaiah singalakos po singalakos. Setan encefaliatak. Ele molan oyanay, ele pa laktolo in kasao. Ele pa si fin libuven in akfalat. Na encefalat lang toro, ele patat ele molan ele kilekyak in oyanaka. Na kung gusto naging church sa saptatoli, was limekos, pangan faksi na sila, ilkebal la if. Kaya sila if mo, kumimise. Sila mo kumisan. Langit may di, ito, you know the difference between good and bad. Parang kiyap sila, kumimise. May sila sila nga, para if Adam tapatle, siyakos ka. Na fast forward yan na si kumising, paila wangin masla in lomses. Wangin masla kisto siya kiseula siya, na shock ta. Me kalmin masla oya na siye lama, ko oye, matagayin isla enlon God, yoros. Kalmin vaksingan pa. Fin nga flia morik maloko in pa sila lang ay sumuya lugo nga kalayan sap ko nga tuyak kalayan sap ko at masla si morik malasyo. Kat finali na sintik nata siya. Kat tifakang masuwas na sintik nata siya. Kat tapang ka lo lang di mana kayo. May sesa lang ko lang mo. Kat tilawang takan. Kat talik nata siya lang di mana kayo. Kat ekle alaga sintik nata siya. Fin bangay may kasi celebrities mga ko fin the basketball players mga long ulsong lang lemon friend ko yes pa junior sayaw masi junior sayaw nika na gindal so with Super Bowl line goofs in Niners nga lemon friend to the fog na fonse som du kita yung wiyak falet kat tumaistis tebe kufpan ani naistis la kat tu fong na fon kat tu nil kalme kat tinarela mas fijak sila kat din we right a human lightning bolt kat tu fong na fon kat tinarela parang kat alila siya kat tu fong na fon tapan bangay kat tikan sistem nitmegos really gaston kat nitmegos in pro na sin kat ma oye lash masang sinakan layan lon kat ng pamasla lash ng bising kat flia TV bits and celebrities mga mana kayo ang mataka isla malon kat liki molding klan sa plasha parang masla lang kumising na kum na ito le me masla malay na kaya Lagu mali na gilom kumaswan, stress ko kumangan, katalik na tuman, kasyaw man, korek maluman, mana ka makong filia mo in andang nikikat, pa happy ka kifak na, mga kumdal, ayo lagi ang ano, iwan si Ben, di pa usot buhay na siuman, di pa usot insewolom, funakat, lemkat, di pa usot na siuman insewobo. Kastal pa ikaw aswas, kat matlal mga wimol kung kinaplakin mo insewobo. Nang mako na kumagden loin na mga gumaski bisengyo ko pia masla in maslo so nakat proe siya singkat na siskamangan so nagpaya pa lo nakat sinakan na phone na mga free card inangan metri ki malan gata in fast mate mana ko sa iyo fast ako na in fact nage lomo during sete ikon Tuesday, ikon Tosta, wangin mariklamo. Finne aspot ti siya patatsa naging len dolungan, inanurek likun lo, minkat second labalan belsingan, inbagan malan kata. At tifa mga ralawo.
Masak pa na si Kaya. Masak pa na si Kaya ng fakek, ang nganti fakek mo ng mul. Siya ba na kawak lang tayo kita ko. Lalo pot na siya Tuesday. Slakluk. Pot na siya ng Sunday, ngatarin siya. Nakatafak fashion mga. Ko, nga sumurela sa iya. Nga second line si, ngatikan filia malan fella, impasang cool, clients up logo. Kung di lang nag-molak kumot live kung yung miseng niya. Katuro mo, pero kat may sasa, pero mo yun yung tagasang masin ka. Tafong din ng naksipangan, para kat pulag, mamagat pulagin molas miseng niya, para katash ka miseng niya. Mayin kat filia malan ka to, pero nakat may saslan, pero nakat mayulya ka. Mola siya kat mol fosh. Oro na lang sila niya kat, manasla nato dek mas nakatasukin ng client sa pagkat lang to client sa paya tasok to ashmate nga ako lang client sa paya tingnan mo ba kung fin na kung fin makasi kung client sa pagkat that time mo client sa pagkat kimasyo man bello man kat in little man life ng iloman na baro Gina matwork mi siya, ngamot ko mo, paya nga talaga yellow kung maklan sa bakat, ngayang ko siya, ang akavamtek for lang ang sukat, parang pel na ko photo to ini. Orang sige nga, sistalin na kay walo kinsang klan sa bakat, insang makeup na kay mga sisla, kay wenin. Nga fakin, free an example sina siya, tingat mga orala pa, orala wo, nga fakin na le, nga kum kachikat pel na kayo, kiwa mga shirosho. Kat finni mato, kat finni aşke moli manasa. Kalan sa pakat, kipel lola aşki ruman. Kung fin force, oralong si luman, tui, non kumakumaşkan, fulo ka na yurin kat. Aşpel si, kumi aşke matwes, kumi ang pay. Buengin na, babak tok siya sa lagi. Vanity is vanity. Mawen si be, pakatali loen na kaya. Nakitesun ka, kapag mo lang sila, kasi lang na, kasi ka nga spell na upe, pangang may reach nga eh. Kati lang lang na, ilan aking siya uwi ka, nga na kumpa, falay lang kita, maske magataske mi siya nga, kung fin-force mi siya nga, tuyak ka lang sa pekat, mit kumelya kaya, lang kumiluluto left ka, gasan ka, malan ka, ele usot siya may tan gasyo kumtafay kumda. Na kung pinay na nga, matwas gaing le, bello man, tako. Kung pinas ka mulim nas man, tako, mawalas yun, sang masingkat. Kat na fon na ismolo si fan na, ite yok na si mitwas siya nga, kumana ka gada ismolo si fan na. Mayin, te elya lusin kalan sa po man, en kumaswan, bello man, tako sang masingkat. Kung masinakan lang, masalay lang ngayon, mawangin na siya. Masalay nga pa usi mayatas, pa usi mole in kayok. Lash may ito. Lahat sikat ki madulit po, nga tuwin siya nga, nitikas pa nga flia, lola tigin, just kung nag-file lang siya, set sendrian nga. May sendrian, sette, tigin siya flok. Minister and Frank, tigin siya na may isas. Nagkakaroon taga wikat siya. Nangaduin siya nga, tigin just ko, committee din sa kumtakaan, Lewis Frank, tingin siya na, as may factors. Tamlan sirle, Kal, nga, kung saan sa mga alana sa kaslap yan. ifo. Kung saan man, 20 years ago, or Aw. maybe 30 years ago, kung saan man, rar koke, Mga sa mga sangit ka, paano na paano lang aromasinan? Aw. Mga sa din siya kasi katada na sisensin na paye. Sisensin na paye, pwede cash nga tali kay Mexico. Kung pwede ka tataramangan, kulo sing katlail, karang gatyang musikat mit kalan sa musikat. Kulo na suwas kewa. Tamno lula ka gi private low scale pa na nga ko mi go set nam dancing nin sita. Manapay lang sa kasta piyenga. Sunod mo tak, lalayak atong tak. Lalayak mo tak kayo nga nagtali, mapansisensin sila. Na nagpangon mo, kalas pa, karin ka ta. May nasman sila nga tinakula ng siktel. Asman na ko sila nga tinakula ng siktel. Lara pa nila nga. Alright, pwede file na 5 community. Nung ko na malap,
Masang pa credit na sin na kin bro ki peron kayo. Dahil kaya may flash na tu ki bro kaya siya tablet sende. Mga ita kung sama mga ita nga kasi buwan na paisi penga 30 years kung mga ita niyan tablet sende pang daro. Mabang na ko force na tu na yelo siya yes ang singi. Tabatel. Kung yan natin. Kung may blessings, become more wiser. Kalau malah, malah sa pagla, sigala, literally na ako, sigala tagat sisirin. Closing, pili ka na uskat la. Step left. Friend, kumgula, baile pangalong lang ka, tagat finloy siya loeng na kaya. Gula yung siya kaslan, tamulal salik, osa mutale, finen, kumta ya, Georgia, taparin ko na belong ako lang, taga siya full ako. Gula yung cash or loan kimalan na kayo, kumada cash bet, para kan baying yung alepato. Lawalap, jum. Digi siya na ashfaq lo medli nga sang nit ako pala digin nage. Lenny taking it for all. You can't even need And say only sports messages. Lebre kini ko ba ile? Ako lang ang singkat ke packet close ngan. Anon ko na may take cash el ke na rate makuna ako sin na non si luo pa ang sigyap mo sing ke lemon triangle mo when na pension na ko mo kumele mo Coffee nila kaya take interest ko kaya nga sonod pa UH o bel som na bel may som na when din na nakaklak mo kate mo takay ni ki tela gas sige gas lang got na may di ka siya na lim got el pangon ay ako sin na non guys si ba si kaya sige silang sing got ke diya din lang Well, digi sa kumgula without further ado. Yung second number ni Yes. Like the one and only Fika Law, the one and only taking Driscoll. Taking Driscoll commute. Ano ka tell lang siya man. Commute nga mute ko. Taking commute. Contract na mute. Na mute. Sige. Siyok man fact lang hindi kat kiwi long ko kat tell long. yan go check yun Sige. Na mute. Okay, yan na. Well, yan na, kasi ako lang doon in CS, the Fika Law, from the one and only. Lumalam singkat nga, may isas kisipin, kacamdam kinalan kalain sap, usangdam ki yo siya na, wako na force slash ngayon. Lumalam singkat, ki akalin nga. Nama limis ka purang ilale, reflect nagi nanakla sa kayo ki karangan niya klan gad katena sis ka daw nga yan pa kade kinalan klan sa pinsingi. Mula to siya si Andrian nga, faklo singi kos ko siya ni kima ko stack nalik in a negative sense baka de siya mamkaya. Napaka luo fason ko siya nga lakos pa. Mula to singi iptolu siya pa askean na fakla wena siwos na makis pa tolu baka de siya For ipsimet nge fakla metro eva ishes in kashay mit ma shokolosia akalemis lang lalos fakos isma sa tema lawos tajakta ekana usyak lagos kosarang ninge ines kash bos ke fon mit selosya shakna akfalis wemo lalo snasiwos tajakta tiana pat kosya juke Mutaya eva os peso mo lalos na eva os sap ko na siwo sinakfalis we mo los we ma laisla mutlaqalak fata ko era ko sin rarar kisangin elos eva utyak na inan siwos esta malos na we si we na selos simit ni bang kos mo da is malan mit fin botan fel pas na inge siya pan mo lefa esta malos kisbenak mas elokalok Kosar na sin with fella as it is helos. Na
we si aklu na si los nge ba fasian vakla we na si was ko sa kasha pie siaulo was si fena ke makos es la ke fon met ke shikein akelom si wasin wangen melokalok fashion na we si aktolungan ba we na si was kos akie CCD fin makuluk masaya la ke akmas melutut singa akalemye in the pokla be complain la apakakil mo ko misla na ke mange amakuluk to kana yemotom inakalemi na sikom la efa wengen sie ma katle elefule la malette digian naman kalalfe ma na kewa ma kat pangon mo kat kangel na kinana nanan ko si was at yo ana ke katema katus lawyers in the long katle ma efa wengen sie oye makat el dekain me che kai kat fal na ki makatorala na basi sa academy at sin met Babylon ngin na when she was cape toluma kadash kengan nga academy ki faklakan ngin fasal ko shan we si medan fasya we si akluan fasngal we si toluan pangan fa closing in academy la evawan si ma etenon ke yakat ke lon sin kat ke malutut wo naknas tra wikat ke mande sette final lang silan gat kel tudangin settean kadin gani ko ya malutut singa na ke me kasha pien me fak matagal kya kaksakin gat klamala Okay, lemon trust taking trust ko kung gulo non go vaccinal lemon frank bang that lemon bago program la siya ka tune ka po okay kuwas ka vlog rewind niya ka long ka siya segment gumina ko siya long man alde oye ko along the cash of kalo na ko tayo oye ko ngalong siya gulo malam singkat ke mo lash mo lom siya mataga wikat siyang oye ko ngay may dudut na wo pa last na siya ngay medley round shaft la siya ngay vlog ngay siya lemon frank din kali ke pro ito siya medley pro an ngay sang round shaft la sumiro dagal digni siya na finash may fact shaft la your all taking interest ko na the van lemon frank kali ke siya pro na medley nga ako yung balance yung digni siya na ngayon i-spell siya sang kulo malam na singkat kulo na siya was ko viewers slash nga kulo nga aslo man fin shot may broiler siya ba kumta ko long gasland got tafilan gasland got inakaya ko inu siya main siya na shoe isam le kaden de long magana kaden mole ko dahil siya long a mole ko nakita pala ekla na mole lash na kaya kaden vlog ni siya og gasland got mga gulon singkat kulo malap na siya was kayo sa wigat ngayon o yebe may piyaking kay wam dagger digging just go let Mr. Frank and digni sena langin ang ogin belo na sum digni sena nag coming kalye to kayo me na digging just go na development Frank kalye ke pro digni sena kuno man la singkat yo ke gas makatay so yung ngayon sa kuno pa na siwas na kay wama tunin ben we got ke in TSNT gas alo yung fin truck mo yo in yo euros ako shuke ego sikain palike pain taga share be in gas got begin patam scale Osperoy na si boss na kayo mamawigan be ingain shukat be kiperoy may tiyagi kolash shurak tagi kolang gad magaya na angan March yung ako naman na digni sena kung gulo ingin ang ogin belo sum digging just go kay klamala ang kaksakin kay was McLensap tigni sena le Mr. Frank at amle Shirley kulon sinkat ki makatlutoy la ki malutut no si matakainge ngay ito alam nakla sa may ito alam na sis la ka hiktok ke mas si makalimya ke coronavirus singe kadinta kay ni Brian na sinkat ke in listeners lalin ni singat yakliki o ye pena ke ilya na kayo ma ask ke kay si matlas pa bangla ak kay kos kada Brian kay was kos Brian pekesh kos mautyak viewers-an palaikin kain akademian kumaswe or ala comments nimet ko meken ke gospel taka wikat ke ma kadakate ya kenge in we mashiruman in kan kashakom
ana ke lois nge fak ke na ke mo la ke wa lamala Thank you just for kumgulo. Na ngayon na ngasik ay belon jumlo en friend. Di sa min kalye ay be kumbingan cash ka kalye be program la ke si pro. Min friend. Check your mic to man mute. Klomalam sin gat ki kalayang lal na ses ki kat kain daga soon aksefila finchap lash na ke ka. Na inana pel na gawa tie ke ka lash tie ke tay na itak marshirash ka. Fuki a ushga ke mugu lash ka aksefila. Katene na katen si smoke posisel pel na gawa ine sam. La laim gat pa cash gat. Laim gat pa ak boy gat. Laim gat pa ak fashion maingi. Na nga ako na gawa mitlalal na gat ipin kat mouthpiece kat vessel sin na ingain tafa ke gaslan na casing e kasna ko kasna mol bang na panang kat tepe ta ko ana utjak na ke kasa katin na kitanak kat mo yin kasan katin mol na kasnge ko na katin na kitan rela pe akie pe na simmet mo ingain me kasa na sitas kalau malap met wiak ne fak la kaiwa mama kain cash kat kaiwa pangan polokas foto do Europe nanak mana suya ngagum treni awani nanak lanin sias na siye ke prai ke bel singin kak seven god al wiya kat treni prai holim god kum lem lash me kata kain civil be fak ke kat aklen ki comece dieta na sis ki den gan di oya na kaiwa mo mara na sis comece pe na sis ki den gan palakan wola na yen karangan yaklum kumak woye kat kum ese ma wo makena na sis kumaki ma wo na sis akula na sis na banang lela kiden kain mitakin long se lela ina long se lela ina shakosten oye ina gawa fakula ngon in kain na shiros babam dal kat fakla mai ina gawa ke alas la lal fu la kumpaya kay kat ki mai ina gawa kat manas kat nikin kat wangin konfintia wika laban ang katpang na sumgipel singe kikate iskas ka taka na yosh musinge layla na si ang kain molkin layla na sish na gawa kating kain molkin ke ka makumesi na sish ke ka makume aki na ke molas e managawa makum nawe katla na ketari kulomalam sum galos na gawa may igesta shesh shalos in kain porongo igestam danin sielos in kain wikat na nakin in kain nan ka ke in kain we sham kun in kain we mold kun maing na gawa kat flia room lalal fu ma ko me fa kay kat ki maing na gawa fin ora la shen de ka akosten ora la shen de we langsi o igi maing na gawa me kay na ke ton bola na lo kat pro igi kak sigin gom lalal fu gom la ko ma kay met klans up arulom na gawa india tui la pensi ingi pa upelan fela de la lela ka den kali kipen ki kamo kumaki in the sis. Get it Jesus mit lang pray. Amen. And amen. Amen. Na medli nga sangunin kalye skolash ngayon. Kumba aluge senria pa my friend. Alumet. Check your mic to man. Senri ang alu. Senria ba malu eh? Oh, okay. Okay, nga ba na senria? Okay. Kalwona. Okay. May asya ni nana ke Senria. Nga lang resi announcement na ba Wala. tawuna. Wala. Lamala.